Ljudi, ja hoću da se zahvalim pre svega gospodinu Šušuliću na ogromnom naporu koji je prethodnih godina vršio, davao svoju energiju i viziju Vlasotincu, vašim šansama za mlade ljude i čestitosti, načina na koji je obavljao svoju javnu dužnost. I on zaslužuje vaš aplauz. I spremnošću da nosi teret političkog procesa koji je sledio nakon obavljanja javne funkcije, jer mi se suočavamo sa političkim protivnikom koji ne bira sredstva i spreman je da ono najtamnije iz političke istorije Srbije ponovo primenjuje u ovom vremenu. Uprkos tome što smo i njima dali ruku da pređu na ovu stranu civilizacije, boreći se za Evropsku uniju, bolju budućnost, za poštovanje prava i uvažavanje svakog čoveka, uključujući političke protivnike. Želim da se zahvalim i Slavoljubu Mitovu, takođe mom dugogodišnjem saradniku, predstavniku takođe naše politike ovde u Vlasotincu, čitavom ovom kraju, na svemu što je uradio, energiji koju ulaže za budućnost ovoga mesta, jer nije dovoljno imati samo lidera na vrhu države, potrebno imati i lidera u svakoj pojedinačnoj opštini. Samo na taj način možemo formirati tim koji može da da rezultat. Tako smo i dovodili investicije, tako smo i plasirali sredstva u obnovu i ne samo u poljoprivredu, već i u infrastrukturu, od mesta do mesta, obilazeći sada u kampanji vidimo šta smo stvari radili i koliko smo velikih stvari učinili. Zato ja sada kad kažem pred građanima Srbije stojim onim što sam činio i ne odstupam ni jedan jedini milimetar. Svestan čak i pogrešaka koje smo činili, ali i te greške ne mogu da se porede sa greškama koje oni čine. Oni ni na našim greškama ne uče, nego ih produbljuju i čine još veći problem građanima Srbije, a mi smo spremni da ih ispravimo, ali istovremeno dela koja smo načinili u Srbiji, investicije koje smo doveli, puteve koje smo započeli, izgradili, svedoče o tome da smo bili na pravom putu. A da ne govorimo o strateškim vizijama, idejama o tome da Srbija postane članica Evropske unije, da se daju šanse svim ljudima koji žive pod svim identitetima u našoj zemlji, da mogu da rastu, da narastaju, da imaju svoju budućnost. Uspostavljajući vladavinu prava i zaštitu ljudskih prava u Srbiji, formiranjem nacionalnih saveta, saveta etničkih zajednica, nacionalnih manjina, predajući deo nadležnosti i tim savetima u domenu kulture i obrazovanja, nezavisno od toga da li se čovek osjeća Srbinom, Bugarinom, pripadnikom romske populacije, Albancem, Mađarima, Hrvatima i tako dalje, zato što mi duboko verujemo u evropske vrednosti, u vrednosti humanosti, mi verujemo u to da srpsko društvo mora da živi po načelima pravičnosti i zbog toga ćemo nastaviti da se bavimo politikom upravo na taj način, sa takvim strateškim idejama. Ali ova politika zaštite svakog pojedinačnog identiteta, ljudskog dostojanstva, slobode, politika koja rasteruje straha, ne uvodi strah u društvo, politika koja smanjuje agresiju, ne politika koja upumpava agresiju u društvo, kako sadašnja vlada radi, ta politika nema budućnosti i nije održiva ukoliko nije utemeljena u ekonomiji. Ekonomija i priroda su suština takođe naših napora i u vremenu koje dolazi. Zato na ovim izborima mi nastupamo sa ekonomskim idejama. Ugrađujemo u te ekonomske ideje sve dobro što smo radili, ali postavljamo jedan sistem, jedan kompleks pitanja koji treba da budu, kako kažem, jedna zona sigurnosti, stopa na koju svi zajedno kao narod možemo da stupimo sigurno da nećemo potonuti. I kada kažemo vladi da loše radi, mi to činimo ne iz mržnje kao što oni misle kad ih kritikujemo, nego zbog toga što imamo dobru nameru da se stvari isprave. I kad im kažemo šta treba da isprave i kad vidimo da oni to ne čine, mi im ponovo kažemo šta treba da isprave. I ja od mesta do mesta, ubeđujući ljude da izađu na izbore i glasaju za listu broj 7 Savez za bolju Srbiju, ja istovremeno i ovog trenutka onima koji vrše vlast dajem sugestije šta treba da se uradi da se popravi životni standard građana, da se smanji apsolutno siromaštvo, da se obezbedi energetska sigurnost za naše građane i ono što je neophodno da bismo privređivali i otvarali nova radnja mesta u budućnosti, da se smanji agresija
u razmeni diplomatskih poruka u regionu, jer to nikome ne donosi korist. Kada srpska vlada kaže mi ćemo imati više balističkih raketa od hrvatske vlade, pa nacionalisti sa njihove strane kažu ne, mi ćemo imati više balističkih raketa nego Srbija, onda oni ne razumeju da je između Beograda i Zagreba 370 kilometara vazdušne linije, a vazduhom balističke rakete idu. I oni ne razumeju da uspostavljaju pretnju nad svakom pojedinačnom ljudskom ličnošću u Hrvatskoj i Srbiji. I ne razumeju da niko neće da investira u zemlju koja preti susedu. Oni ne razumeju da se svako ljudsko biće uplaši za svoje naslednike u tom trenutku. I onda kada sam u parlamentu Srbije, boreći se protiv tadašnjih nacionalista, kojima su pripadali radikali, i Vučić, i Nikolić, i Šešelj, i Dačić, rekao Srbija više nikada neće voditi rat. A oni se ljutili i rekli Srbija ne sme da odustane od rata. Onda su mi se zahvaljivali ljudi rekavši rasteretio si nas straha. Hvala ti što si nas rasteretio straha. Jer ljudi su akumulirali ogroman strah iz ratnih zbivanja. Akumulirali su strah od sirena, od bombi, od pogibija, od novih ratova, od toga da će im neko odvesti dete na front, da će im neko odvesti muža na front. To je bila naša uloga. I mi smo ti koji su rasterećivali ljude straha, a nismo ti koji su upravljali zemljom šireći strah oko sebe. Mi nismo ni u drugim segmentima širili strah oko sebe. Mi nikad nismo pretili našoj političkoj opoziciji. Mi nikada njima nismo rekli ono što su oni nama rekli. Da ćemo ih, ne daj Bože, fizički kažnjavati ili ubijati kao što su oni nama pretili. Za naše političke nakane, ideje za koje smo imali podršku građana. Mi nikada nismo upotrebljavali institucije države kao što je poreska policija koja je zadužena da prikuplja sredstva, da ih uloži kasnije, da ih prenese državi koja će ih plasirati u zdravstvo, školstvo, sigurnost. Nikada nismo upotrebljavali takve institucije kao političku batinu protiv privrednika koji nisu na našoj strani. Mi nikada nismo pretili privrednicima da ne podržavaju finansijski našu opoziciju u tom vremenu. Mi nikada nismo pretili urednicima kakvu uređivačku politiku moraju da imaju. Već smo se borili za slobodu medijskog izražavanja uprkos i određenim greškama u našem vremenu koje prihvatamo i priznajemo, koje ćemo ugraditi u korekcije našeg ponašanja u budućnosti. Ali mi nikada nismo upravljali zemljom šireći strah oko sebe. I ja sam često bio u situaciji kada mi ljudi kažu a što ti malo čvrsto ne vladaš? Što ti ne postaneš vladar čvrste ruke? Što ne širiš malo strah? Treba da te se plaše ljudi. Ja sam ponosan jer sam bio predsjednik Srbije 8 godina, 2 puta od građana izabran, a da nikada nisam širio strah oko sebe i nikome se nije plašio u tom vremenu. Znači može i tako. A da li je u tom vremenu bilo manje investicija? Ne, bilo je 2 do 3 puta više. Da li je bilo manje apsolutno siromašnih? Da, 150.000 nego u ovom vremenu. Da li je bilo manje šansi za ljude? Ne, bilo je više. Da li smo mi podizali životni standard građana? Da. Da li smo podizali bruto domaći proizvod? Da. Postao sam predsjednik Srbije kada je Srbija imala 19 milijardi evra bruto domaći proizvod. Završio sam svoj mandat s 34 milijarde evra. Oni su preuzeli Srbiju kada je Srbija imala 34 milijarde evra. Danas Srbija ima isto 34 milijarde evra bruto domaći proizvod. Oni kažu Srbija je ekonomski tigar na Balkanu. Ja kažem nije ni ekonomsko mače na Balkanu sa takvim rezultatima. Oni se hvale neverovatnim dostignućima. Kaže Svetska banka ih podržava. Hvali ih Svetska banka. Podržava ih Međunarodni monetarni fond. Oni čak i ne razumeju političku ulogu i misiju tih važnih finansijskih institucija bez kojih nema budućnosti Srbije ukoliko ne sarađujemo sa njima. Ali oni ne razumeju, oni će naravno nas da podržavaju dok god smo sposobni da vraćamo kredite, jer to je njihova dominantna uloga i to je sasvim u redu. Ali s druge strane, oni ne razumeju šta je poruka. I kada Svetska banka kaže, a režimski mediji objavljuju, Srbija ima rast 0,75% ove godine. Svetska banka ne kaže da Albanija ima rast 3,4% ove godine. Da Kosovo kao ekonomski entitet ima 2,6% ove godine. Da Crna Gora ima 4% ove godine. A da će sljedeće godine da ima još više. Ali onda kažu iz Svetske banke tačno da Srbija će sljedeće godine imati duplirani rast.
ali ne kažu da će drugi imati još veći rast. I Srbija nije lider regiona, Srbija je na repu, zadnja. I dok drugi rastu brzo, svako naše dete, svaki mladi čovek, svaki srednjovečni čovek, čak svaki penzioner ima mnogo manje šansi nego njegov vršnjak u regionu. U Albaniji, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, u zemljama sa kojima se mi merimo. Kada vlada to ne kaže, ona obmanjuje građane. Onda prikazuje samo ono što je dobro, želeći da stvori utisak velikog rasta i privrednog potencijala naše zemlje. A oni u stvari guše privredni potencijal naše zemlje. I sad tražim vašu pažnju. Jer se dešava jedan opasan proces također u ovoj zemlji. Kao posljedica stagnacije ekonomske raste siromaštvo. Jer ne možete u ekonomiji da stojite u mestu. Ili padate, ili rastete. Stagnacija znači da vi zaostajete za onima koji idu dalje. Kao posljedica te stagnacije raste siromaštvo u Srbiji. Kao posljedica potpuno nekoncipirane, neutemeljene politike u borbi protiv siromaštva, a Vulin je taj čuveni ministar zadužen za tu borbu. On je zadužen za tu borbu. Vi imate u stvari da 650.000 građana Srbije bivaju potpuno isključeni iz ekonomskog i socijalnog procesa. Kao posljedicu toga imate da ti građani postaju plen za političke stranke na vlasti, pogotovo u izbornim radnjama. I kada ja idem od mesta do mesta po Srbiji, onda ja vidim da oni sa stotinama autobusa dovode jednu populaciju, jedan svet koji nije ništa kriv i koji se nada da će imati koricu hleba i koji je manipulisan u ovom izbornom procesu da bi vladajuća stranka, Srpska napredna, stvorila utisak da su oni mnogo moćni i jaki. Bio sam sada u Leskovcu, bio sam sada u Vranju i oni mi kažu, kada su bili mitinzi Srpske napredne stranke, da nisu poznavali niti jednog jedinog od tih građana koji su nosili zastave i transparentne Srpske napredne stranke. I kada sam to pomenuo, salve zvižduka. I to je realnost. A šta se dešava sa tim ljudima? Oni se drže u neizvesnosti. Njima se manipuliše sa stanovišta očekivanja. Od njih očekuju da će oni, ti građani koji su manipulisani, očekuju da će posle ovih izbora dobiti koricu hleba ili neko zaposlenje na određeno vreme. To je najgora moguća vrsta zloupotrebe ljudi. To je toliko nekorektno, toliko unižavanje dostojanstva najranjivijeg dela našeg stanovništva. I nisu krivi oni. I njihov aplauz tamo je prazan. I njihova podrška i ljubav je kao mehur od sapunice. Baš kao što je mehur od sapunice i proizvodna politika i ekonomska politika postojeće vlade. Baš kao što su mehurovi od sapunice i sva obećanja o ubrzanim evropskim integracijama, mi realno kasnimo pola decenije za onim što je bio neophodan ritam, zbog čega sam ja raspisao predsjedničke izbore ranije, da bi dobili što pre datum za pregovore i postali članica 20. Ovako ćemo 25. Mi ne možemo da stignemo ekonomski razvoj koji je potreban zato što vlada generiše pravi mehur od sapunice od naše ekonomije. Vlada ne može da obezbedi investicije, ima 2 do 3 puta manje investicija nego što smo ih mi imali. Vlada ne zna kako da prikaže lažnije rezultate da bi se uporedila sa onom koju toliko kritikuje, a ne može nikako to da uradi. Pa čak ni u domenu nezaposlenosti, isti je broj nezaposlenih, ništa nisu poboljšali stanje, ali da bi se prikazali i nahvalili kao što vole da rade, onda tih 740.000 sad prikazuju kao 16%, iako je tih 740.000 pre 5 godina bilo 23% nezaposlenosti. Vlada u nedostatku svojih dela otvara fabrike koje smo mi doveli i koje reinvestiraju. U nedostatku svojih puteva otvaraju puteve koji se samo završavaju. 1/4 posla je potrebna bila da se završe putevi. I sad da vam kažem još jednu stvar, poštovani prijatelji. Ako jedna vlada ne ostavi drugoj vladi, u jednoj naciji, u jednoj državi, dobar temelj na koji će ona kročiti, ta druga vlada, i razvijati dalje za sljedeću vladu, ostavljajući sve bolje i bolje okolnosti, onda ta nacija nema budućnost. A mi imamo vladu koja za temelje koje smo je ostavili, puteve za koje smo obezbedili, finansiranje, gradnje, projekte, započete, bušenja tunela, postavljena podloga za put, oni huškaju građane na prethodnu vladu. Za fabrike koje oni sad otvaraju kao reinvesticioni proces, kao na primjer fabrika Johnson u Nišu, oni huškaju građane na prethodnu vladu. A da nije bilo našeg dela u tom smislu, oni ne bi imali šta da otvore, jer nijednu investiciju nisu doneli. Da nije bilo naše evropske politike, ne bi bilo obale na koju su mogli da preplivaju na obalu civilizacije. Da nije bilo naše politike, pa oni bi nastavili onu iz 90. godina kad smo mi preuzeli poslove od njih, kada je prosječna plata bila 40 evra 2000. godine, kada je zaduženost bila 130%.
A mi smo njima ostavili platu sa 400 evra, ostavili smo im zaduženost na 46%. Šta su oni uradili kad su preuzeli vlast? Ponovo su je podigli na 76% zaduženost. Ponovo dovode zemlju u opasnost. A kažu da su najbolji. Čime? Upotrebljavajući mediji. Čime? Upotrebljavajući siroto stanovništvo koje nema svoju platu, manipulišući im. Čime? Slikaju hiljade ljudi koje vode kao cirkus kroz Srbiju svoje podrške, a nemaju nikakvo realno delo. Čime? Pretnjama u regionu balističkim raketama. Ja kažem, na ovim izborima imaš izbor, građaninu. Imaš izbor i možeš da se odlučiš na ovim izborima. Ja predlažem, pozivam te da glasaš za listu broj 7. Zbog čega? Zato što imaš izbor između politike u kojoj štedi država, to je ono što mi predlažemo, ili će da štede građani smanjivanjem plata i penzija, a država da bude za 2% skuplja kao što je sadašnja država posle te odluke koja je čak i nezakonita kada su u pitanju smanjenja penzija koje ćemo da vratimo na prethodni nivo. Imaš izbor između države realnih podsticaja za otvaranje radnih mesta ili stranačkog zapošljavanja. A stranka na vlasti, i to je izbor, nije poslao sistem koji generiše, pravi nova radna mesta, nego agencija za zapošljavanje. Koga? Svojih članova, manipulisanih ljudi, kojima se obećava, a obećavaju im se samo mehurovi od sapunice. Kada se udari u taj mehur, sve će se raspasti. Ako oni pobede na izborima, mi ćemo doživjeti upravo to. Veliko razočarenje. I zbog toga kažem ljudima, imate izbor. Bez vaše podrške mi ovaj posao ne možemo da završimo. I ovdje u Vlasotincu, u svakom selu u okolini, u čitavoj Srbiji, tražim od vas podršku za politiku realnog razvoja, održivog razvoja, a ne za politiku u kojoj se generišu prave novi mehurovi sapunice. Hvala vam na podršci. Hvala vam na podršci. Ima da ih pobedimo ponovo zajedno. Hvala još jednom.